Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban sekolah ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan shi benta ke jing ben kre ya ke jing wan jong ka shat le niam be den klam ki shakri niam jong ka raj nado udaloi upator ulangdo usangot ki wasan rengkat ki kini jong ki kur gi bajudan benta hagi kam niam Kila pendep ya ke jinglek niam ni ya ke kenya aingu kat kum ki adong niam balabu renti na du basdang ya karaj ke shnong. Haga khat santarik ujleu arajar arpulai ka wei na ki jinglek niam bala pendep kadai ka kenya khang. Kabalong ka jing kenya aingu aidem ya ki blei shnong ki blei raj. Ki bayeng ban ker banda ya ke shnong garaj. Na ka sneu ka sme ka turut ka smer ki bawan hakirukom baper. Mentau snem arajar arpulai. Hapdang ka jingjur jong ulabba, ka jing pendep ya kani ka jing kenya aingu dagi syakri niam garaj. Kalong ka bayaj bait ya renti, bad da ka jingla ban pendep ya kani ka jing kenya aingu basisen shisnem. Shwa ban poi gisngi kia jong ka shat le niam be den klam, jong ka shnong garaj, bagan yo ya ka shong suk shong san, ka man pha man miat, rengkat karoi kapar, ha barok kiliang. Amichnong ta amatao. Next step next week. Yang ke kebai yang ke kerha. Yang ke penap yang ke pesnyau. Kam di yang geloi, kam di yang langdong. Kam di yang putar, kam di yang ke besan, kam di yang ke behet. Kam di yang ke prakur, kam di yang ke prakumai. Kam di yang ke ki, kam di yang ke kepah. Ajrong yang ke bok. Yang man fitu kre, yang man fitu ya. Yang man fitu cip, yang man fitu tengah. Yang kam kong. Hapok senang hapok gerai. Pateu penap pateu pesnyau. Oh.